ukuyibuyile intshaka ungomabonise manje ha ayo welcome back to our podcast for Waste Rap re ono internal manjaka re na le guest o mwintsha la bo he mthejena esona we shelletse episode e ke postile nini nda e biblan ke apile ke yona pele ya tabula no why o tshona masimba ke na ke bile na tabula okay wa mtsibata wa ngwela nje ha ke mo buelle ke tswa fela go tabula ene o se se okay se ba sentse ke mo nda se introduce re na le mamela ke tsote introduce a betrinyana I said shopping introduces fair. No, when you Okay. Guys, okay. Hi guys. Mamelo Msala you on the Okay, and TikTok is Mamelo and Pele. Also Instagram or Facebook is Mamelo Msala na Lady Pele. TikTok is a content creator. Yes, I'm a content creator. TikTok, I do lifestyle content. I go to the lifestyle content. Lifestyle content is very easy, Kato. Yeah, it's like your day-to-day life. I post what I normally do on days. Like vlog. Get ready with me, vlogs, spend the day with me, that type of thing. Oh, no, it's a get ready with me. Yes. Okay, like get ready. Kids only wait kalang handle. But says the handle. Okay. At least I get ready with me. Hey, get ready with me. Oh, jalo. Hey, I can't have. I can't have. I can't get ready with me. I can't get a OTD outfit of the day. Oh, yes. Oh, next time it's a minute. OTD. Share. Outfit of the day we learn every day. Yeah, Maro, we learn every day. We learn every day. Can I when I wait and pillow? No, she not go pay down. Yeah. Turning out. Maybe negative. At least today. Okay, guys. Now, Mamelo, how do you get up and down? How do you get up and down with it? The next exam I understand. It's a longer life. Get up and down. Wasama understand. Wasama understand. Up and down. Mtazama understand that sama kai phone 11. Yes. Ma wasama understand. Eh, get sama. Kai phone 11. Mtamo ibo politics. Yes. O politics. Mtaka politics ende yani. Comrade. Okay, everyone. Ki comrade, you na comrade monana. Nchaka na report ora. ANC. O tamali ANC. Kile ANC, like lelo ho. Ara fela ke le ANC. Nna ntho tsa ke understand Ke tsa. nna president ha o le politics. Ho kena jwa mo. Tshwantsho sena membership ka. Ka to sena membership ba ska ntho. Membership fee re tla o patella yona. At greater than how we rallying, we invite you because to understand or we telling about politics. Then I can find the book I was like your balance something say understanding like that. Chelete. Chelete. O la mpatala. Hey, usebeletsa community. Yes. Arrive jalo, o seva community. Ha tlamela reply ke bo body keeper bo ntse tsantse ntšha di thola mas lona le slamba se se tšha body keeper tse ntšha la ka di bona bo di tsantsa lona oh na tsana le spa Ke jomya nda plug Jole ke patala ke politics tse cause I want to food guys khona le phone ya ka What's my mono na ke tore ya ka 11 confidential go okay Oa. Ngwetsi. Ya re tleleng guys. Ha ba tla re join politics. Zek. Bona ha so le ka kae. But o sponsor ga wa bona ka da. Oh re plaka ANC. Nna se ke le ANC. Comrade, mpana ke le No. Okay. Are ke le sela o. Salam. Joan. Hey, how? ANC ke bitero ba le PDS. Over the 30 years, free education, pap. Free housing. Bana ba thola grant. There's no free education. Oh, okay. Why children? Okay.
Even le no ntse ke ipatalla sekolo. How? Ntse ke ipatalla sekolo. Wa patala sekolo. That's higher education. Motho a tlileng ka free education, a latla ka free education. Ke di-institution tse tsa bo ntho tertiary. A ne itse o batla le free education ne le jikotsi. Ke ena fela na tla ntho e betere ANC. Ke ena na kgona ho haela batho mali. Matla a qetelletse ka yena. Mara ke ANC. EFF yona e etsa EFF no tsena. Confidence ya lona. The confidence ya bona e matla too much. Ya EFF. EFF man. Maka EFF. Maka nna ke tla be ke le phosa ke EFF I ke bone next. I like political union and o tlamehile ke ntho e le gore ga iyo EFF. I re tlo discuss politics. I re tlo discuss Okay, anta tena re Ma wena ne ka ba tlo defend ANC. Una ntho ne ba tlo ipa. a re tlo discuss. O ka se tlole fela EFF in ka power. O ka se tlole fela. No, I ain't power ne. That's what he thinks. Like, I know the facts. So, ask her. When I go to the Too fela. I re tlo ngwana mo you try na ala nga ge. Shaba re tlo. Ke tapele o ka nna ba sia ka mantswe a mabedi ma ANC ya ha wa ma go kgona tswela pele ka podcast. Okay, my fellow ANCs. I get la tseba rona re lwanela nnete. So ha re tsweleng pele re tse seo community re tshepetseng sona. Ke lebile. Nnete. So wena what have you regretted the most in your life? Hey. Atsoka cook. O shall cook. Go fela. Let her. Ah no, life o shebeletse. Cook. Oh, sense le ka di relationship. Ah no, o tshung yena. Ke no ke le regreta ha wa itse ba le. Hana batswadi ke ba shebella ntho. Batswadi ba blogi. It has to be losing my virginity, guys. Sure ke wrong guy. Like wena o file ka bo sa blues. Why? It's just ke ke sa blues ane. Go yena. Oh, ke motho go guy. ke motho go nyena mtheng. Ke tsa ke mang? Like ke motho go nka tsile jwa. Ke mang? Nel ex ya best friend yaka. Then Yo. Hey bana. Oh, banana girls school. No, le a bua ka hore ke girls code ya hore ha o ratana le wena mogotsi wa hao ha tlameha ho ratana le We don't date. just like wena nna wena ga lahlana. La le sa jole le mzala. Yes, dire mogotsi wa marena ona jola le mothiyo. Wena o sa jole le mothiyo. Ne ntse ba jola. Then what happened? Le sa ba sa jole. Re fetsa ona go utlwe rona re sa tsebe. Maybe ke gona ba mkeneng ka hane. So o ka nna ka tlhalosetse go itseng hanyane fela. Okay, re tse taba hore o tsile le tshomi ya kana. Okay, re tsile le tshomi ya ka o rona ex ya ka ke yana like okay ex ya shapa ga gawa. The guy a tla go dumedisa ne. Then the guy ha re dumedisa. Mfa eye contact. Ke re gele. When next I was a yona aksa mali is fine kana munga. Mara la utlo ba feel free. Ka no munga. Ha kana mama ke o tsebe le ba ha le ba khotsine. Ke tla bua ka tsela ya ne hore ha ke batla o bone hore I still care. Yeah. O bone se ntwana o fitisa. Ana sa le khabola go fela. O bone o nshebile jwa. Ya ke mfoki o. Mo nje mo. Even though lo gona mo o dire etsa ntho but at some point ntse re sa batle etsahale because it tla botswana o mbitria o mogotsi but the next thing wa tseba go motho o nyentseng gore nna le ena gawane ga le go totela gore hey o sa tswa diphoso le nna o bona le kisa ntho ngolong le ene o ikile ka tsela gore mogotsi wa go ka se ida ya maybe na sa bua fela o ifitisa so lesena kwa best askis we didn't mean to you hey bana I get team mo hey how oh lesena kwa kana
ne se nna go e ka la gona ba gwana o ba gwana e ba ne gwana se le dilemo besti a ta kusisa ele jalo besti o kusisa ne se dile ma wena o ka etsang wena maga a choose maga ka la o botse okay o ka choose o setsa jalo e se tsang e jola ka ex ya njaka nna ke uthi hai nga motloela njaka nna even do la ka ja media ka ke tlotlolla medi ga re rane ke tlolle wena njaka o tsebe the moment o njella mmedi o sentse o mpontshitse go media ka gore a tsebana ga re rane go ke tlo kwatela wena authi ke lo kwatela yena wa yena ha o no mo approach a sa mention maga le o ha sa tsi maga ha ntsa tsiba e mona ha etsang ha tsiba choose a tsiba le wena o tsiba hai le di two cut off ya di lola siona ba di bona tla testa loyalty ya girlfriend ha ka o tsaba ha bona ka ndi ya pele o ntse tswela pele lola o sa stop ha o sa stop ba re no testa loyalty o tlamehile no wa bona ha o testa loyalty o tlo ta o enjoyed go like testa chiri ya house o so njaka e mona wa tsa ke bone phoso e 1 2 3 4 ka media ha so wena no na hana yetseng because it seems like lo o honna ne so re nna yetseng ke mqale fela ke bone gore yena o etsa just like no tjena ha ba ka fitla ba re ke o tsa malin as my girlfriend ZVS ba mtsiba ka dintho tsa diputso aba fitla ho atla ho rona a mpotsa gore like ke loyal ha kae ho wena like ntho etsa itseng loji then ha ke botsa go loyal wa go ntse tsa loji bona ntho etsa itseng loji ha ona le setsi ha botsa gore nna ke loyal ha kae ho wena then I say I'm 100% ne o tlo fitla etseng friend test o founela njaka la go ga di tsebe ntho tso mamela maga choose ya ha ke ntho go bontshang yona fela ke reng ke ntho e jwalo ne ha o no tlile hone even though la o sa tloetsa the same as ZV a phone hore ke mang e mona ke tsamaya le media ka nuje media ka mfetu o nka ke tsa iPhone shit ha ke bui be sentse ke re gesa ke mang ha ke re gesa ke mang if ever no the best friend ya ka wa tsiba hore motho wa ka ke mang cause ke tla be ke loyal ke o tlo tshore ai motho wa ke mamma sure o reketse phone ka boy the first word e tla itshore mona o re mamello o reketse phone wena sana o phela ha mona bonthunyana tse jwana but if ever ka botsa hore mama should that motho wa o ba ngata o etla hindi yeah na ya ka best friend e ipotsa e ka re nna vele njaka like bona how tlilo nna re tlopile is the best kharelan o tsebe media ka YouTube then you betray me so na so ayenu ka bona ngeza cut ngwe se imi fe le tseba vose like re choose le cherry ya rena lo mana ntwe like panda le dintho panda le sash ya wa bona yena sio ona ntanga yena sio sasha ntho yentse ngwe isha I cut like da panda na flopile panda flopile big time so ya ntse go wena mara ba tlo go nna sa botsa okay ZV Ryzen shine ho etsala yo le wa tsa Ryzen shine like ba o patala teng ba mpatala Ryzen shine ZV o sebetsa mo it's okay Ryzen shine why ZV na no sebetsa ka weekend fela why no ai ra o tlile yona yena like ba kon tlhalosetsa why Ryzen shine sebetsa Ryzen ke logo bona Ryzen shine ka weekend so why how was so as you beke like ho ya ka wena Ryzen shine ke Ryzen shine like Ryzen shine place ke place o etswa ding mo tawela wa sana hane o ya jwale beke a sembe wena re festo ba ta u Ryzen bo ma shine Ryzen ka shine tshwatsa bo tshwana ke go di di4 ama beke di4 go di ka tsho ya bo ma 3 times ra o be yena ka bo ma 4 ra o be ka weekend ma khona ya tshantse ba o tla la brago la brago ladies night ka pele ke king kana kaira le two friend divas night like the divas night na ke tsebile tse o la brago le ga la brago re ya kae
Ah, ska re ya ka. E ke la boga go se gaola. It seems like le nna ke di tsama ka go fela. Oh, it's like oh, it's go Ska ska nna la boga go se gaola o kae. O tshwene se gaola Divas Night e le go ke ka Black Door. Then la bone. Usually in the ladies night, Mokishas, but no is a libu monana, such a it's a libu monana, rising. Then rising by it's a student night. Yes, Labun. It's a weekend. Hey, oh, It's a weekend. oh, hey, you might check in. Last time in Colos. Hi, we need that dragon. Guys, the Rise and Shiny, Rise and Shiny. Much larger if I'm not. So when I go to it, again, Joe Hotel later, Vibes. Like, go see yo. Hey, happy vibes. O blogonaria mom na tengwa tswa go re bo ya fifa ke bende ba ha re ka bo di phone da a tsaba yo sa ga se shani din tsaba No, Rise and Shiny phone ha ka ne to wetsa wa isia mo ha o khutla o ka thola mo yeah. But they don't have to and you know the general one, the VIV. Can I go on the Halitama. Rotomla, Rotola. Mutena, Mushebe, Unajua. Watuba. Next. So. So okay. Yena nane ibla ni kya kuka kitsa ke. Cook my brother. Kya kuka. Ne like we do rada Rise and Shine. Oh, Dimok. You love the vibes. So how got that vibe? Like we gotta kutela some of the DJs. Say no wena. What the prefer? It's a little highly it's a little bit bona ka yona na ke bona. Sasa preferring le teng mobane. Yes, let's just prefer. Bo sticks. I love hair of really. Bo sticks, give us sticks. Sticks is not a DJ. I by two. What depend on what DJ some what DJ only like cameraman. Okay. Yeah. Okay, continue. DJ la music aja. Ke for nna. I won't tang high street. For nna. Ke Calvin Smash le Kayla 5. Chocolate. Valley 2 fan. Ola tsa thaba ka ira Rise and Shine. I thought you like two you don't like. Yeah. Okay, two that I like. It has to be Calvin Smash le Kayla 5. Why am Kayla 5 will be thin, guys. And Kayla 5 won't have all beds together. Oh no, you need to be out, darling. You need to be out. No, I'm right. How bona? Yes, wa move. Wa bona ka yo. Kingdom of Heaven. Thank you. Kingdom DJ. Oh, you Kingdom ne? Kingdom. Oh. Now ya ka nna ne wa bona tse Mamelodi kgethileng tse two. Like you said Calvin Smash. The Kayla 5. Kayla 5. Why in Kingdom? Kingdom and Lead two. No. Marlon no sonto bile truth la. Na se tseke buile ba. Okay. Okay, le Kingdom we. Only Kingdom. Now Undertaker ba ding. Now that guy yani. Utamile ke na presenter. Like DJ di ngata. Maka ke motho ona tamile nga bue se. Ai, wena tso sa di gadi. Take se di rating. No offense ne ha ke lwane le motho. Ha shebelle Ha ke lwane le motho. Ha re na people. Supernova. Why? Supernova ke re sama le ka ga bo ha mogala. Guys, Supernova le pina tse tswela la bua. Ho ka mamela pina hantle ne. And the trend is a land Ha ke tsene ke I am not into this. Supernova. I am not. Ontso ba metsi pina hantle ne. Le se mi bo la bo
vala umkhukhu ne hayi pause le play nilendini yo Lipili pause. hanga pina ya handa o tlosela birima o sa le tse pina tse itirela go mara ke a tshobela jive Oje amona no na tu bua nnete ke jive ntjaka. o tlo ja fela pina tse itirela go Because ntjaka ne it's a moment. O tlo qala o letsa o mfa hint ka pina e le reng ke a rata ne. Se ke expectile o mamela pina e so that ke tlo kgona go jive fela ntjaka. Le pele e ya kae le pele ke feel the vibe. Go. Ha ke re ke tshwara ya me same time go. Go entertain them, you know, like let's Kenya go dia capella. If you know dia. Yeah, no change pina ha Kenya. No, okay, what time ntjaka? So la capella ke re wa tseba ela. E re go je tsene. Se tshomra ya ke re go je tsene wa bona bo pina e tshwana le ya bo Kabza the Small ya inye ya 15 minutes. Kabza chant. Yes, wa bona chant e shate ba jwa. Nzala ntjaka da ho tsama ho ntso bino ho etswang but beat ntse liwa. E be still o etsa jwalo wa bona ha o tshwere bo beat e bitsang then o bontso kopanya ka bopina ye nngwe hodima beat tseo ntjaka like piano ke piano kopana hano so batla go palamisa piano tse itreka na go iwa ke ntho master mixing and the influencer ne Na maybe ke mas askisu bua ntho but yena the money wa influence most of the DJs tse se di DJ ya Rise and Shine se ba etsa ntho ya the money swao se ba etsa kena mang le bang ai kana itse mang nna ke fana fela ka kana ba itse mang o itse Supernova then wa bedi le luba ntse tse di very something etswang ke luba ke mang DJ Luba Luba. luba ke mang ntse ntse tse etswang ke Supernova ke ba ntse luba ka ha buimaka luba wa di trends of it like Luba a gopo ka o DJ o bohale a yena ka o DJ o na le ke ntse ba wa TV nna tla gola ke I'm the no it's what distance? Hey, bye. guys, no offense. No offense. No I can offense, run the Supernova di Ruben. yeah nna re di bua nnete nna batho ba ke ba phamisetsane Luba ke one of the best but as well as ke tsholo most ya di DJ tse se betsa like at some point se ke na lutho e sif o sa ya go yona a ke yona o dlala music ne o dlala music mara e se le mega mixer le no o sa kopa o solo ngata tshwantse ke tso o sa thabela go kopanya le yena ntho e tswa Ba ilukisela ide mara ya. mara ya tshwatsa shalo ngombo la ka bona DJ tse tsa bo TV tsa bo channel o mbetsa ba ga tetsa ntho fa le buang ka yone mo ba kene beat ya bo ibile re ke hip hop nga ho ba kene beat ya eng tsa ba kene vocals Mara da ho tswa da ba kenye beat le vocal ba change ba na wetsa njagi ke to hira ba ke le ke ma luba hani move. kana we move. kana di ke to betsa ka ma O shota o bra go dire boss. o se bitsa ba ngata let's take him mention it to Man with the 3. then e be ba two a o itse Ba ba rata o ditse 3. I ke hopola ba itse ba rata Kingdom nna le ke rata ntho Oh, wena ha o yo Kingdom. karabo butsa no ke putsa mamelo o re Wena o rata Kingdom. o Ba se hore ba itse. ke amrata o dlala music o mnate ke amrata ding aba era ona sound e ngwa rata go yena se ka ya Undertaker ne Undertaker mabone abati and je le se ka ke sign ya Ka Rise and Shine se ba tia ba yesi ntho bo papa ka peng a ba ishaba ne mara ba ke Undertaker. ba like it seems like wa bona ha ba thuse ba tsebo ga e Ke Kingdom Kingdom fela Mabona mane Rise and Shine ha qala palama a letsa fela ntho ya ding hutima o ba le 50 Undertaker yeah ke njagi kima o tla bona then tse ba light hantle so qala light di sports la ide nyalanya mabone ya no hantle then o lo light ana ganyang haholo mo se re gona o ipona let's move on let's yeah move. so what inspires you the most? What inspires me the most? It's my mom. How?
that lady makes things happen. Okay. Character ya high, even when she's sad, no one can tell. Even if she's broken, she's able to. Oh, this was what. She's able to carry things on her back like nothing happened. Now I'm offended, she's just gonna brush it off and I continue to have it. And one thing, she's a straight talker. How do I now because it's I'm gonna say this. No, why as it is, who you hate your head to the dealer, and that's how it. Yeah. So write a book about your mom. Okay, if I title if you so to like read the book, then give this book a title. Just to be my hero. Yeah, my hero. Okay, kuba was a deal breaker okay. Like bo tell obviously give me money. 120 now. Only Masali. get tutubala. Bato masali. Only get tutubala. Bam matang. Says. How 120 now? Tolo ka mshimne ke reng ha qala umpona. Abasantsa re baby girl ka ba re mama sita. Mama seed. Ho ba le trend ena ne ya bashimane ne o thola bile borukgwe mona na. Go. Lo bege, mo ka bo le bege somwe mona na. Go be le ena na hape o kenya hoodie ka hara ba be skipper ka hodimo. Oh, I at least that's like. Maka style. Go offend ka. 7. And the sharp. Oh sharp. Hape. Le mshimana bula sekele a jive. Go masali wana wa Kwela masali. ba masali. No ibuo mo. Wena ke no be dibilane wesiphala. Wana ke ntsuluwana. Hiban. Mara. Na ke sekna double masali. Batho ba ngata ba rate. Mare ka ntshwanele ne. Ya le nna dai thunje Ah, something like that. What do you want to feel? Bu. And the more the John Hey, una na sticks. Oh, ba luva. Ke bua ka masali. Unalimo. Nani ke bua ka masali. Okay. O na le nang a punya itu. Is doing anything. Rena mamelo ha re to msebela nko. Le tlametse. Msebela nko. No, I'm getting most of the time. But it's like it's yeah, no. Kin sebelele. La ka bona ba motho ba mo yetsa like ba o phunya o ding mona we na menyane na choose yo We do me fela ka phoso. no thanks thaba ntse le yetsang ska bana ba bangwe sigma ga mo le tsetsa mo mai Magalo wena braya ka wa ile lo gona le ba bang ba ntse ba mthutse o ditsa go ba I would kiss but yeah. na Casper University Casper University kala ni legend hana jeseli nna sa penel Casper Utho influence ya high. sa pili kala ni legend Influence ya high. Casper University fuck your verse man give me 500k Kora man. Oh ba itse go botse potsenana if life was fair ho wena o no tlojola ma You have everything. una Like you jele have money. Emana mponyela like bo jole ka ba ka batho ba sela se. Nga compare le man ana le chelete o motse ba. bon minage Like una le chelete. le minage ba bana taba dintho ha ila taba ka bo ke motho mme ka bo motho ntata ka Wa botepele o go tlhaisa ntho o reng ha ina taba gore ke bua ka motho mme ka bo motho ntata ka but ho ya ka mo go bona le bona ka teng ho tamaile ebe motho ebe ntata motho ntante but yona is well so bule ka ntho nka go sa batho nka bona le ntho ngo batla ngo go jwetsa yona ka wena ye go na le sa itibile ha
ke le jwetse di se motho wa ha ino methara ka motho wa mme kapa wa ntate ha o ke batla leng ka gabe mo pele e ka nna ba mo because ke na le crush with this female girl ke DJ my uncle waffles I tseba fela uncle waffles darling de la music hallway la music fela koka yo ena khulitjana mosadi wa khulitjana wa di hairstyle tsa di dress tse tlang ka pele tjena ka ha ba di pele pleke tse suni lo ikuta o lo kita ka masai o tlo re mfana re ita batho o ikuela bomo fela yo di shebisa o kana ke na ruta be Harry Mouti ya re ska re dimedi Mouti ana ke na le chalete ya kholo thola ntho ya tla e mo le ngwe even though le ka America go fela hohle worldwide what you Kisa ile ala bona ke a gapela ke ntate mdi ba nka bua fast fela bua fast ke bua fast fela ha o tlo utla bohloko guys it has to be DJ Maphorisa Lord Pori Maphorisa la itse piano etswa kae anja ke di o go rider ka fela lona ba etsang piano le bana ba bantja e mona le bana ba kana ne tsare no ikana tamle go ka no mamela o re ke tata mo nna I can say that No, I see. mamela piano ke ntho gale yana ya bo twi no je we piano ke ya khale piano go sa popularize piano se la yena ke ene modify le mara botho ni tshintse ke yana yetsa mara jensi ya le kabza o tamile no jena ntata bona ke kapsa le small Maphorisa ke nna mona na botswa ke nna mona na botswa ka ga ba la atela Maphorisa wa ga Maphorisa ba mona Maphorisa ba pakata ka ngwana fo ka ena mrati o rata mana njegi you katao ke ya tsholo nwa a ke abutsa that's the ke question o rata mana njegi do you love Nigerians let her cook do you love Nigerians do you love Nigerians ha go nga Nigeria hey ha ke na issue le bona mara potse re do you love Nigerians Batlas le di DM tsa ke la bona le kala e mo jwale bye yes le bona so when how do you feel o rata mana Nigeria o teba bitsa ka dintho Gamthong next ena potso ke go bosa ke a tsela mbele kana ne ke re fo ka ena o mrati ke president a strata ke yes wena wa tse nga go wena o tsebe itaba manager manager ke na ka bua tabeng manager go itsola tsona wa tse guys foka ke president a strata wa strata lo no foka ke president a strata wa bina that's all anja ke mfoka bothata ke dieta tsena tsa haetsena na le bo ke limita mabokhanyi west like something mautomanini bothata ke dieta tsa haetsena o ntse ke tell them go no ha bona Tom birthday celebration ya Maphorisa ile pa bikupentsa manalo ba ngotse foka pabi oh tsela nna e bona nje na re bona music video fele nna se bute pele ka ntwe ne se music video fele mele ne tsa music video ya teenage ni fi check ai he bana tsa mo ntwe di tsa pabi foka pabi foka
he babi Focalist. o etsa jwang o ngene ngesitulo uphume ngesitulo o ngene he banna Spin out. ke lefatshe mo ga ba tlo phuma la ke itela ka yo kana maphorisana reng le gone ba re ka pile tjo ke nnete ke exida a ke pa bikupa ale ke go ke ne ex Twitter be re shebe history Maphorisa ba reng? ha re a tswela pele Oh, maphorisa ba reng? o o itse o kapa wa kopana mona gaming kapa itse ha le tsebe o lona o itse O itse ke kene ka o kapa ba bang le nna no ba kapa ga ke na stress ke tshwere wife ha mona o manela hai maporisa wa bona mapokisa subscribe o tshotse fetsa di subscribe podi go rata so go rata go fela o tle qaqa a tlete mlaba a tsebe pela o kana go foka yena o magete le dieta bomlo next ntlhabolobelang re ka se lwanela ka makatlong go babedi se ka tlhanya hle banna please pray ke poso jole ha motho a ko be nyana mangoleng mona mfana ka teng ga le la kuta a ko be mangoleng fela thumetse fela ke la kuta and then se ke tse go bona go botse a ko be mangoleng fela focalistic ba re ke sta ba kumshela kana sa reng kana reng e bana ha ba re cash contact aha mara Maradona wa re sheba jalo ka mna re etseng challenge ke tla etsa oh mono nna ntana comment ile itse next guest a gone itse 360 ha roll up yo 360 and then utena ke my next guest I swear ene o tlile monna wetsa camera fela mo tia ba shela ba shela lo ngana ba so le posta ke tse 360 no re shebela re shebela kwa no tsa camera ke le papa ke tu ke so pele I got boy 1,000 feet. 1,050. That's a show. Let's follow that. O go tla game for one must go. okay Re etsa ka batho ba toko ka ba best shape ka batho ba ka ba go shapele rona mo batho ba teng oh e go kopanya ke go go botsene ke se ka botsa ka batho ba kantle batho ba data e go botsene mbotsa ke game fela ska game fela botsa between those three guys who would you smash kill or marry kape ba tla ba thashibile ba thama ba hlileng kemereng the guys was listing. ba mon why I see guys mamela no ke game o ngale ba tha 9 369 o tla tshore this one plus wa mtsi wa mtsibe kwantsi bela wa tshwa like wa mtsiba o rata luba ke bo mang sure o rata luba ka botsa ba holo guys ka botsa ba ene wa tle favorite go go yani nna ntse go kala ka wena mo bana no re kana ka qala nna ke sa ke dina le simple nyana ya 3 like close to 3 nyana fela a ka nka banga yona fela botse ka go tshwere batho ba re ke qala ka wa pele ne and that one ke go le model ya someone e leng o vale ke koposka ya mo no a ke game anje ke go to ke ya inkana o ke masi o bolayang o mo smashang o mo meria ai me o me Karol
And I already know the answer. Kill. Hey man, hey. Okay. Then the master, Luffy. Keep on Luffy. Get a list. List o go list ya gago. Hey, la mtsibela yo. Dijara on. Oh, go go inside me joga. So. Dijara on. Usongotsa ba kae no? Wabona wa he? Baba wa chisa. Yeah, she said. Two pen. Baba wa chisa. She say, Ah, no, khono di ga ba ni. Wa chisa. Ale motse ke kopa le motse. Kae re metse ka ga. Kopa le motse ke nga mo. Oh, ke ka mo. Juice. Ah, Cranberry juice. You know cranberry juice. ke. You wanna try it? Get cranberry, guys. Hey, ha rona re tsebisa makgo. O tseba mfela bra ka. Jwala. Nna ke tsebe lo re di jwala botista jwa mara jwala. A je jwala go tla go wena o tseba di brandy, ha o tsebe brandy tsa maggo. Ha re cranberry juice wena o tseba. Kana ba rekisa eng? Eng kana ke? Nte re someone. Drink. Yeah, 12 rand. 30. Ba sora tea ba di refresh ke tsela tsona. Here is the. Ai, ngare ya ku Wa botsa. Okay. Metse ke smash kilo go me ranke. Ke a go bitsetsa minister ka go khotsa. mamela man. What is the time? Minister Karolo Khotso, AK Sylvester. Sylvester. Yeah, AK Sylvester. Also no. Kima. Number one is minister. Minister. Wa bona. Eh? E do go wishe. So ha go go le mamtsa itre. La bobedi ke ba? Karolo. Kill. Sylvester. Aka. AK. Smash. Smash. No, wena wa. So na smash they do. I get listing ya bona ntse tswela pele. Smash. Okay, the master will definitely smash. Karolo will kill. Khotso will marry. I also think the master. The minister. Hey. Also be the master. He's the master. The master. Metse the master of Mary. And the master also be Aba also buka The the master. master. Hey, the minister na Karolo na. Okay, minister I'll smash. Khotso I'll marry. Karolo I'll kill. Hari ya kubedi ke ZV. Kingdom. Le King Party. Yo. Damn. Yo. You go no botsa But I'm fine again. Tsema harentse. La pe ke game, a ke game. Mang. Who was the man mo? Check out the Check out. ZV. Kingdom. King Party. Para boa. Kingdom I'll kill. Probably smash it's like V, who knows? I can marry. Kim Who Party. knows? Wait a minute. Then what a banana. Sparks. Well such. Well was such. And I want to look Oh. O tla re eno ha go batle ena ne country na le mo a west go feta yen. You will never know. Okay. Like Sparks. Boy. Boy ke manga. Taxi driver. Like mo. I want to check again. Lady master. Ai shebe Then ibeba. Hele Tufi. I Sparks boy Tufi.
Tavi and Mary. Ndo, ke mang? Sparks. Sparks are kill. Boy, the master hayo hana then you mfana wa batsimi. kenya two fela na le the master ina the master. the master ke one wa teng. Okay. Le ya nina no jitsa kena last week. Ana nditsa kena last week. The master. Then I'll get out to the master. Tapelo. Tapelo vini. yo. Oh, khiba. Why magalisa tebele khiba ka? And then last one. I'm Mariana obvious Solomo Bola fast. Yes. Yeah. Tower. The master Tapelo Tower. The master Tapelo Tower. Why let's so? The master Kigame. Tapelo Tower. Batsi ba ke keng? The master I'll smash. Obvious. Yes. Tapelo. Harmony jaga full force Almir. Almir. No bad blood. But Yeah. Tower, Kigame. No things are Oh, you will kill. O celebrity edition. Ha re etsa celebrity edition. A celebrity edition re etsa ka hloho. guys, Mara, why come on invite? You know those do match. Serial celebrity. unfortunately ke na dila mo for Serial celebrity. Le meke. Ke le meke kana ba rata man le score tse le mfana le MBO Scambio. Scambio. Oscar Mbio. Kuban selection le. Mbonge. Malume Scotto. I'll smash. smash. You will smash you. Score. Then Oscar Mbio. Oscar Mbio don't provide fashion sense yagane. So I'll marry. Me. Bula kilimeke. Ah bo le meke. Why Ogolo Blalem crazy? Sketsa le meke tse. Ke mtsampoto. Ke hlomba friendship ke motho. Nete. Okay. Nete. Ah ba batung. Ibanna. Ah bo. Mkhotsa le mjotsa sa mkhotsa a shebella ntho. Oh, ke yona. Yes. So and then na picking again le puto e munyane ne but I can see Yeah, just ke ntho boni around family ne like kudule uthi like booking ya lem crazy it cost 5k 5k. 5k. 5K, like the make a whole crazy. 5k. 5k. Mara le make la o le clean le ngoba nona le podcasting ya ntho le thilo la. I'm bontsha phone a bontsha ntho le thilo ntho. O go kena bokae ka kgwedi ka bobeki man. Ka baka la go hirwa. A ke gona na ba tlo clean le nya go ba go o charge 5k for performance. X area. Credit high di kala from 50,000. Le make. Good Good tiro zona gutla makala mpona monna shibile ma. Like le o etela ba. O chong ne kana ne le ne ha se gale ya tshobeke nyona yene re tsong yona bola bra go da podcast ntho la tro e tiro da mo bone le make lint le meke le meke la jetsa mfana go buile gore meke ntse go gola 5 o pata o charge 5k for performance a gona daide a re monne tshwara founa go shebe ka go ka ntho ka mra manta bia ka mra weekend manta fela go chete ke nang ka ja bone mfana maka rona daide o joching in le ndi do mas fela meke a ke tsi tlamle a ke ha batla go kenya legit le ka paying ai ke tsi ai o ga teitam mara legit le gona heretsa 50k allegedly ya dala ya chokola sho ona le putso wena go tla
social media go thola ka kana o ibi wa chisa ka yi o hloko hai ai manga Haina ai no ina fatem social ntsa se ka se eno ka wa tlo bua ke ga ntsa se ka se fudeng okay ba tlo go tsore NC ba patala bokae ne ke tlo mmotsa gore like ke ntho ile go e tshaba o like ga e be jwang fe ke ntho e tsang go tshabe future ntse tsa ke tsabe you choose yeah go mo ka tla ba di silo future ya chikile into ke le nna ke e tshaba le game team le mo I don't think I want to do this life thing without her. I get ready. but wa tsebe ke ntho ile go Ke a tseba yona e ntse tlo etsahala wena ke a rata ke ratina ntse tlo etsa mara ke nagane ke ready for yona. so when so face challenge e jwalo ka etsang ntho ka itsa so ba tla gona hanisa fast je Hey, personally nyana fish mo tse bi. tish Ka dala. Para ke tswe No. ka gabo ka ntwa ribek Okay. like o ka etsa eng like go avoid ntho e so le so tsebo ke ntho e tlo etsahala o ka survive jwang ke ntho tse o ka di etsang go kgona go survive ha e se Ko ke phele ka beba. Ke phele ka the way ana ngutile o phela ka teng. Ke ska ba di teachings tsa hae. Ke dile ke hopola ntse tsena ngutile tsona go cash up. Life e tshwantse be soul source. okay And then ke hopole hore ke dile ke hlompha memory wa hae. then ke fitisetsa o se bona go sa ke yeah no o thole hona le batho ba ile go ba go through ntho eno at some point wena you can motivate or no wa bona how o go through ntho ena e jwalo wena o no ka manager o etsa ntho ena le ntho ena go kgona o survive so wena ke nna go jwetsa o tshweng ke taxi ena hanle ke taxi ba tlinyetsana mara ke tse tlo etsala mara ke taxi ena hanle ntse I said it's trying to blow healing takes time. And you have to be gentle with yourself. How do you handle grief at Siletwana? Zegvi agafola within 2 weeks, and Kanka dilem, agafola within 2 months. Why not just be patient with yourself and take it one step at a time? Why not to over to heaven? Nahana. Hey. yeah the ebuwa he wena Tsaka. Ha ke batle nahana se mna khibi. no tjena nna ntaka a se go wena hana ne ke ntho le fele go Se le batho ba o shebeletseng hona le ba ile go o le di sentse ba etsalletse yeah ha bana di ideas go re bona ba ka tswa jwang o thole go maybe motho just like mamela a tshore ha re no tshwana healing takes time o thole go na le ba bang ba ntse ba hloleha ho heala even now but wena o ya ka tsile ile go no tlo manager ka teng o thole go le ena e tlo mo thusa da idea nna ntse ke tshuma re ne tlo ngana go te like go bane se phetsile ena ke ntho ke tletseng ga ke tloka ntho ke la tama mtane tsena le je ya tshwenga kana go etelele ntjaka ha nga nako mara ya nga khona o phela ke show man mara e mina sanani Is it piano? Hi, I remember something else. Is it piano? sure so batla ke le para ka ga wa go nahane Ke piano la. yeah yena ke yona guys akana ya kwa re kwa la sia ya ba thola ka TikTok go mara bo o no buile taba rane ore ANC Yo, TikTok mjete TikTok TikTok. on YouTube channel No, I cannot. I'm not calling YouTube channel Soon, it's coming soon. Facebook ke Mamello Msalana Lady, TikTok ke Mamello and Pearl. Instagram ke Mamello Msalana Lady. le tsantsa ba re gisang dinepe mena na mo do di etsa lo ba rekisa like why tsa nje ke ntho ke bone da le dintho nda like le OnlyFans no OnlyFans ke wena la mo Ba ka tlhalosetsa nna lona bana a tshika. ke a tshwe ke a shebelletse ntho ena go patetse OnlyFans re ntshetsa lona Sure, ba sa ya OnlyFans wena No. OnlyFans ya bulwa yeah ke putsa gore yena ka isokola OnlyFans is like- OnlyFans
a ke tlo tsa bome ka molomo So OnlyFans is a key platform mo le subscriber mo shebella batho. It depends on who final content is one. Yeah. Can you react the person naked or the videos Oh, naked? yeah. Either Chale, with then- how or Ricky somebody subscribe to your channel. Would you open it? no Why not? the level of respect I have for my body will not allow me But do nana go ka sobola wena o se ibu. re thusa o emo nanga ibula nna Ana ndi bona mo se etsa ke banana braya. mara bana hobane bontate ke bona ba shebane ba subscribe Yeah, like bontate wa rona. bondala bona bondala ba itisa wena sentsa go o shengile ke Zaki next year let's podcast abo sino kutabana tsa kitibang ngwana na bua go bondala mo fa tšhelete ngata mfe o ga tle isa tshwere fela ke tseba tshwere ntsa tle isa tshwere pakane motho ba stela mfa Ah, yone ke bona. ai ba subscribe like and comment kopa ba jetse fela guys ke kopa le subscribe le like le comment le share le link au Wena. peace